Alliance Recruitment, we're based in New Zealand and we're 100% owned and operated by a Samoan family. We're here to recruit people, give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota to be able to come over to New Zealand. Ka leilo me a faise le wa madiu matko inga wa leilo po fe ama se pupi te ma awa ke poli sa wa faila insure ase yo ka o wa ai pom fang fa sa lo fe me fe ya lo na ke no fenga venga mar fam ma sa ka ma la faila insure Ke fongi se ko mai san mai ola ese kala o nga sa faila insure ko inga o ke ni sa nga ku o mga melia ko pe e vi lisa ya o ile insure ko inga se yo la ka heo usua i ol ofisa ma ave pepa madiu. O lawin siwa e au wala i se te unga tupe mo le lumana i Manuia. E mole puipuinga tau tupe o lo soifua e tua i aile whanau e tina por tamao le ainga. Mai mawhai o na tauna no atu mo so se mahua anga i te whina ngalo i ai. Ale mwhai lo sau ka koe ko wha makan. Ina, o ke polo le mwhai le lo se wala. E le si lo la se kama so. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa.
O whaingatai a oe ona tausa ilisa tupe mō maliu. Whaipoiponga, a onga le whanau. Ta avale, po o se whare fōu. Isa! Chahu! Maua lona kamba! Wa vili magei lewa maua! Kope manguele kapungia! Kope riro pe maua ngai! A whio mai nei loe le Federal Pacific Finance, no so mana onga tau tupe wapi. Oi le! Ah, saka kau le whaingaruenga! Federal Pacific Finance, serving Samoa's financial needs. Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. We often wonder why. But after generations and generations, I'm telling you, it has always been that way. Of course, things don't always turn out the way you expect. Bo's complaining, right? Because these waters are not just special. They make everything better. As for me, this is my natural Samoa water, the taste of nature in a bottle.